Acholi yam owacho ni kari bot ki mar wete pi loke furu bingene. Kari lo gwal pok ni kati kite pi kati wak kama ling paka wacho bon ngaru mo dano bingene loke ono. Pengati ka wacho ne kuman. Lokom balado ilo bacholi kai winyo kit madoki tika muj kere ikom gen matika timeni kumero kiriem balalo ikilo bacholi. Aber ka kwano comments maduong. Aber ka winyo loki maduong igene social medias. Mokeno wao iya machara ana choli baka weka din kati ni umira olo alok makameka bene. Pien guru wakum an dok guru kum an malera deda. Balalo waju ni gian makiti ot kien gingeo ngo mo mer kitimi kuma chuli. Mokene waju ni ngo ma chuli chako ni obikelo genocide. Ene pe mong mano kane chungi chon kongi lok ada. Acholi ucharo ngomu en un malo mer matiju pe ma pebero ngewa ngom mer tim ki ngome. Utim ni ucharo ngom ni un wegi ngom. Kano wegi wu ya uchat ngom wen nyo kweru ya uchat ngom wen no unu no ki kwene. En unju e ma utamani unu charo ngom ni ngom ne no ki kwene. Ene ngom pa kaka. Ngom pa lutino ni madir ma yanwara ki ngom pa jumuta. Utino loko kere kama ling ma urere nyim jumuta waki nyim utia ma futpe nywara ki kadong. Ubieno ki conclusions ni ya lok inomere ki ngom inomere ki chare. Utimo keto. Kano ni wigi uyangi we ngom wa weka chato. No kon ini no. No pe no. Ucharo ngom ako. Ko biri dong en jumo ucharo ngom burgini. Kitika yelo wu. Ki geno mo eken mageni rama. Genge kitika bado chemu udoko pi ingom wu ki kome. Kado kelu wi ube geno mo rama timini ye peke. Pien miu wu wuna ucharo ngom. Kado ko biri ki wajani rama kelu genocide. Angeno ngeo tiendo ka genocide. Kadong peo ngeo obikwori in la ming mo ne me charo ngomini. Kitika poko uchak. Kita cheru uchak wil me yot. Peo ngeo ngome chak eoni. Mong me igi dong tika kadika maling. O mara dong chak o weng. Romo kumu. Haya mugo magiti od yat ko birgi wan kwa ngeo ngoma umier watim. Obed careful. Ka food peo time obed careful. Ki dong lok mo ni kono riemo balero ki yalo bachuli. And is tribalism. Kay winyo comments mugo miu mugo ma jumbo kena wajigi so radio stations, new TV stations, charo darma charo Andrew Mwenagi. These are the people misleading the president of the Republic of Uganda. Choki president full and Andrew Mwena and a logo recklessly be charo pepe ngewa ping be chapo kwan kungan mo kwan. Logo genma en ngeo. Abirga following that in the archive my like kati gene NBS frontline. Winnie Karalogo kere. Very reckless guy. Actually kitika riemandano bagana ni almo go mier chogu riemandano we actually man mo cherka welo ngom I masaka I chare lobo masaka kuja mapadgi commercial lands meti gene I Kampala kan. Baganda za di mati lo wacho ka dong ni gichak riemandana riemba weka wacho ni ju ene charo western azuri kidwe lo wacho le malo kera churi kidwon ke lo mameki kane gichak riemandana da effecte o beber maraje kum gen balero wek lo wacho lo ben mod ma fut kaire ne tie ma fut kaire ne weke o weke because ka o weko o kaire ma dong no dong o mero ria wek di ngwange peka ne do beber meku keken ngom wa ya ngom ma megwa wa mero o weko dong bodwa
ni a pe wa pe ki kama mero chet kwen kama yang in ki nywele ye kama yang in a ke ye bin lo bachuri no in pe no pe kuno ngom pe kuno ka de charo do dwak chen char chen I dwak ngomi ka enini lo bachuri kan pe ngomi ka ke kwelu jumu charo ngom boru ni kwelu o mak gen o nen gen o mak gen o dwak chen u chen lo ngom il char pa chuli weng ngom me pe ngom me achara ngom en ngom pa kaka ngom pa clan makari lok ni ngo kakari ni uchari kod makot ino charo lo achuli ba genu miero ngeni kare ino bi romo ngarmon wayo dongo to wayni la diet ino po be beri tera matwal kare ne be romo bara ko ni tumi la diet ino be pe la diet mo makere raj Muzee president wani ngaruma pe raj luming money po angry guys money magi beru mere inget president e on ene again tuan lu bal ma dom apela kay ko wek president president ini Museveni no wek ini net ende po angry guys money magi tie den wek nen kere dong we nyoro kedi wiki kedi gene geti ka bar president ujone Unu ming mo ni mau kana winyi loka ya igane imuchuini kidgum ni hao kano ngom gano kano nye pa balero ni nye ene mege kono ngongo. These are the people ma wun muchuini miero yap wun wikom orie mo bena rie mage kinyo ulo ene ngat ma miero kilo taogang ene miero kilo taogang Aromo beni kendano ma no pebe no lok wangom pebe o char wangom pebe wangom mo no gwak bere pe bat ngom actually ki wayne peko lo mo ne wayne peko pa wuri pe genian ni longo pa peko pa chuli mako kuma chuli weng peko pa chuli mako kum wana chuli weng ke winyo nong lok mo MPs mo lo wo ma ja na bere Sunday bere ka winyo mighty gang ikidgum ma ken PP go bere ka lo ye ken PP lo ma luo ministers wo ñu pole dong luo pe bere ngi ngomara kidi Chi dong ini niang pe dong chao kene niang e dong tek twin pa dang tika kwene ko ba lo wek ngom wa wek wa kid ma wana tika yang wacha ni wa kono actually lu kono lu ming kono ngo gi wek wuchu ming wani ka o miero niang bero be ni ada kapo tiyo ki kair in ma be me wek lo pa wana juri obi niang ming wani meri kum la da obi niang ne obi rama bien wo ene obi la ka do ka ngama wajo ma obi wajo ke ni pe o yelgi bien gini ne no wa tote wo bi mudo me tako me ma tara dong me celebrations ma me kwa ko nyamo wajo ke ni a chwere wunu ne an raj ento anatika gwa ko ngumu loke do kedi loke da gari man kontie jo eni ngaro wa bion kan lo wape mano kon pe geno kubir go pongo wendong magi mer wa mayengo mama boss mi wer kedi ni ya pe chat ngom lo rok tika bieno these are prophecies go prophesizing o chan jemi ni wendong kubir bieno ma dong en kid mag yam geno wajane ki kome watiyo ke kair in mabe achul watiyo ke kair in mabe ma president for T site ma me kwani watiyo ke wariye mo juni ho ma dong kare ka dong ma go chale tap next time kare ke lo mo no wai na ke dugu ngi kui ka dong pe ne ma tiket gi yot pe me dugu ngi ka ke tie ne ene ke chamo ken fu tek bat ka go watiyo ke chance in mabe pe me we ko dugu ngi juni be ro genocide ma lo yen be ro ti da ye pien Kitika pasi chak ma wono mar ko mo do mar kui pong yu be kono allo gan meka piana no good ko ma let o tiyu ke kair in mabe woner balaro ke lo ba chuli meka get fo mata